Sanibonani emakhaya okhulumayo udokotela Lucifer. Bafowethu ayikho vele into esashintshile. Nalabo abanenkinga basazoxakeka Nkosi yami. Ngoba kusenjalo angisabi futhi angixolisi. Onenkinga ngicela ukuthi athathe intambo ayephonse eweni noma ayikhulu esihlahleni sangakube esikhulu esaziwayo esidlala izingane ngoba vele sifuna sona. Musu kwenzile lokho thina sokulanda ngoba abantu bakini vele ngeke bazi bakulanda udoti vele. Kodwa ke kunento engifuna ukuthi ngicele kiyo namhlanje noma ngikhulume ngayo. Kunento ebuhlungu eniyenzayo engemnandi futhi. Namhlanje ngizokhulumela nje zonke inyanga iphelele ukuthi bafowethu nina anisibongi ngemsebenzi esinenzela yona. Kunalokho nihlale nisifuna amabala noma lesigxeka. Lonto yimbi leyo. Ayithandeki, akufanele futhi ngabe yenziwa yini. Kumele yenzwe abantu bezizwe kube yibona abasigxekayo ngoba balwa nokuthi kufe lokho kwethu, kufe isintu sethu. Lonto ngiphatha kabi leyo. Akufanele nje umuntu omnyama umuzwe ekhuluma kabi ngobungoma, umuntu omnyama umuzwe ekhuluma kabi ngobunyanga, umuntu omnyama umuzwe ekhuluma kabi ngedlozi, umuntu omnyama umuzwe ekhuluma kabi nethongo. Into yethu lena. Awukwazi ukuthi uyiqalekise wena ngokwakho. Ngoba muqala ukhipha lawo mazwi emlomeni wakho, usuyayiqalekisa. Yebo, usuyayiqalekisa, usuqalekisa nethongo lakho. Bese kugcineni kosuku linda ukuthi lizokubusisa. Lizokubusisa kanjani? Lizokubusisa kanjani ngoba wena ukhuluma ngalo kambi. Noma uyangcolisa wena ngowakho umlomo. Anikwahleni bafowethu, anikwahleni. Mina nginazi mina ukuthi seninjani. Yini inkinga yenu? Yekeni lento eniyenzayo. Into efike yangihlaba kakhulu umxhwele bengilana Alex emadala ehostela la enginokuhamba kwesinye isikhathi uma ngingasebenzi ngihlezi nabafowethu noma nabantu engiphila nabo. Ngihambe ngekhona ngiyodla khona kunabanye abafowethu lapha abadayisa ithumbu nesibindi nenhliziyo. Angizokufihla lokho, mina umuntu wesintu mina nenhloko futhi ngiyayidla. Anginayo inkinga nalokho, nginyanga futhi angisaba ngixolisi. Uma unenkinga nalokho uhambe uyiphonse weni noma uyibulale, angingendawo futhi awusiwa kithi. Yabo, kodwa engizama ukudlulisa usekuthenini ngathi ngilapha ngelinye ilanga kwayixoxela nje omunye umfowethu yabo efika naye, hayi ngoba Nkosi yami wayesengibonile noma wayengazi. Wayixoxela nje umfowethu wathi, "Hey, yazi mfowethu kunento engiyibukayo yenziwa abantu." Yabo, umuntu ikakhulukazi la komama khona insizwa vele ezibhayizayo, impilo leyo ngeke sikubale lokho, hlale kukhona izinto ezibhayizayo. Yabo, uthi lo mfowethu lo, yazi mfowethu ngihlale ngibuka abantu bebonga abafundisi, ethi umfundisi wami kwasha wacima wavutha amalanga wangenzela u1 no2 no3. Umfundisi wami Nkosi yami kwasha wacima wavutha amalanga. Niyababonga abafundisi, niyababonga, kodwa niyafika la Esgodweni. Musufikile uthi mawuphuma lapha eminyanga nibuza nimbuze kwasha kwacima wavutha amalanga. Thina sibonga thina pheke kwemisebenzi eminingi esinenzela yona. Niyahamba niye emasontweni niyokhuleka nithandaze nipha abafundisi indodla zeimali engayishilana. Kodwa manifika la kithi ubeka le mali lephume ngaphandle ungasho nokuthi isangoma esiwukuthi sasendaweni ukuthi
noma inyanga ewubani yasendaweni ewukuthi yangisiza khona labanye bezosiza anikwenzi lokho niyesaba ngathi niyenzelani leyo nto bafuthu uma nje sengibuza ngifuna ukuthi mawulalela ngibuza wena mfowethu niyenzelani lento ngibuza wena dadewethu niyenzelani lento niyenza ukuthi ningasibuki aniyibongi ngani inyanga nemisebenzi ezinenzela yona shima la uhambe kuphelile awusafuni ukuxoxa ngaphandle ukuthi ngangisizakala mina endaweni ukuthi umndeni wakho umile njengamanje umndeni wakho uyaphila njengamanje umndeni wakho usuyakwazi nawo ukuthi ubeke isinkwa etafuleni ngenxa yenyanga noma ngenxa yesangoma konke lokho awukubongi egcineni kosuku wena ulindele ukuthi uma uphuma la esigodlweni ngifuna ujulele le ndaba mawuphuma la esigodlweni elakhe ithongo likubusise noma likusebenzele njoba wena ubusufikile mhlawumbe ebathenjini wacela ithongo lasebathenjini ukuthi alikulekelele likusize lihlangene nelakhe ithongo ngoba thina into esiyenzayo isuke ihlangene nelakhe ithongo egcineni kosuku mawuphuma lana awufiki ukhulume kahle ngobunyanga nobungoma bese ulindele ukuthi elakhe ithonga likubusise kusasa likwenzele lento inyanga ebeliyicela kwelakhe ithonga ukuthi ayenzeke empilweni yakho ulindele ukuthi kwenzakaleni kusasa usuyabuya kusasa uthi inyanga yehlulekile hey lenyanga bafowethu sikwenza konke mina ngisabi futhi angixolisi siyathakatha yebo yabo futhi mune inkinga nalokho mfowethu mina ngise number 4 e4 Blue Gum Street eRiver Park Alex woza kimi sihlale phansi sixoxisane mune imibuzo nayo ungibuze direct ngikuphendule mina awukwazi ukuthi ufike kimi ungicelela ithongo lakho ucele lami ithongo uthi alilekelele lakho ukuze uthole lezi zinto oyifunayo bese wena mawuphumela ngaphandle ukhulume kambi ngobunyanga ukhulume kambi ngethongo bese ulindele ukuthi lento obuyilandela ekhaya ayifiki ikusebenzele kusasa phela lana senza imlingo lana sithinta abantu bamoya ekufanele ukuthi baxhumane nawe neyakho ingqondo ukuthi wena ucabangani ufuna kwenzakaleni eyakhe inhliziyo imiphi bona ngoba uzoza la kimi ufuna into kanti wena wenzi kahle kubona leyo nto umucabanga bazokubusisa ngayo bongani inyanga hambani ku social media kon social media manje musani ukwesaba nethongo yayizwa leyo musani ukwesaba musani ukuyifihla musani ukufihla ngoba okusalayo ngisho ngikhuluma kanje mina niyafika nilithole futhi usizo nisizakala kodwa egcineni kosuku bese ulindele ukuthi lento ayibe unaphakade kodwa wena ulenze lakhe iqiniso ethongweni awuyilandeli izinto engithe uyilandele musukhohlwa umsamo musukhohlwa abantu abakulethe emhlabeni mina ngizwani nesidididi mina ngifuna umuntu othi mayifika la esigodlweni angabe isidididi musungibhayizela mina ungenza inyoni angiyona inyoni mina musungenza isidididi mangithenza u1 no2 hlonipha ithongo ulandele lento nalezi zinto engithe uzenze ngendlela engithi uzenze ngayo ngoba yonke lento iyahambisana bakulalela bakuzwa labantu nasebusuku mabekuvashele bakufica bakuthola ukuthi unongcolo isidididi vele ikhanda lakho alisebenzi kahle ngifuna umuntu oserious bafowethu uzani uzothatha usizo ube serious uzazi ukuthi uzokwenzani lana ungeze uzodlala ngami la uzongichaphaza ungimoshela umsebenzi uma ungathandi ukuza la ungezi lana mawufuna ukusizakala woza kimi uyimisele wenza into ekufanele uyenze bongani inyanga ezingisizile angifuni ukubabiza ngamagama ngoba kubona abangani bami endasazani futhi anginandaba nabo angibasabi nibatshene futhi ngoba niyaya kubona angisabi futhi mina ngixolisi nibatshene ukuthi angibasabi kulungile bafowethu siyabonga bengithi angidlulise lokho nje ekuthenini bongani inyanga zenu ayikho inyanga enginenkinga nayo kodwa ngithi ibonga inyanga mayikusizile sibonga isangoma masikusizile uma kufanele ukuthi wamukele ithongo amukele ithongo nazo sixhaphaza lana yabo
kulungile bafowethu, siyabonga kakhulu abantu abeze bazothatha into zokuphila. Angisabi futhi angixolisi. Mawufuna ukuthwala ngikuthwalisa, mawufuna into enhlanhla ngikunika into enhlanhla, yabo. Mawufuna ukulungisa umuzi wakho ngizokulungisela, mawufuna ukuphila ngizokunika ukuphila mina. Ungacabangi ukuyibulala, woza kimi sihlale phansi sibonisane, ngithathe mina ngikubonisa ithongo lakho likhulume nawe. Angifuni mina ukusebenza umuntu ithongo lakhe lingakafiki kuyena. Ngifuna ukuthi mangilapha nifike likhulume nawe uyibone lento engikhuluma ngayo. Ngiyabonga kakhulu-ke bafowethu, ngicela ukuthi niqhubeke nokusubscribe. Uma ungena kwi-Google Map uza kimi, ngicela ukuthi ungene ku-Google uthi Dr. Lucifer. Go on Google and say Dr. Lucifer, izokunika i-address, ufike direct kumina without even asking me. But make it very important to let me know you are coming, because I need to prepare for you. Angikwazi ukuthi mina ngivele ngizwe ngumuntu esethengile sikwasha mina ngisebenze ngalo doti lo ukuthi ngizobamba uline omude la uyogcina erobotini. Angisona isidididi mina, ngifuna umuntu ukuthi ngimenzele into yakhe ibe clean, iphelele, ibe right. Ungezi kimi uvele ungitshela ususe esangweni, kushuthi uyangichaphaza. Mina ngisona isangoma nginyanga. So kufanele ukuthi uhlele muza kimi, udokotela mina ngiyonto okudlala. Mfonele ungazisa ukuthi uza kimi, ufike kimi ngilungisele into zakho kahle ngesikhathi esanele. Mawukuthi uyalahleka, ngithi ngena ku-Google uthi Dr. Lucifer uzongithola ngila. Siyabonga kakhulu-ke bafowethu, ngicela niqhubeke nokusubscribe, ni-like, ni-share ama-video abantu bekwazi ukuthi bebone, singaxhaphazani. Siyabonga.